Assalamu alaikum sevgili seyircilerimiz. Seferde haberler vakti. Studiyada Lile Vicat Çalışa bugün programımızda. Memleketde Ocalar Kunu bugün Kırım Ocaları Ozenat bayramını qaytettiler. Ne odun, ne kömür, ne de balon gaz kereye Kırım'nın daha bir köyüne gaz yetip geldi. Kırım'da verem hastalığının ogunu almak boyunca iş faal şekilde alıp barıla. Kırım'da bu bela ile nasıl kurešeler? Kırım hocaları için hayırlavlar yangıray. Bugün hocalar talebelerden, ana babalardan, zinadaşlardan ve elbette hakimiyet vekillerinden hayırlavlar kabul ettiler. Ahmet şəhərinin başı Igor Lukashov, akı hocalarını fahri yarlıklar ile tahzirledi ve ağır hem de insaflı iş için teşekkürler bildirdi. Доброту, теплоту, которую вы несете в сердца наших школьников, это, в общем-то, ваши дети, потому что за много лет вы их много через вас проходят, и каждый год вы расстаетесь с кем-то. 20 yılın sonuna Kırım'da 20 yanı mektep peyda olacak. Bu hafta Sergey Aksyonov hocalarını Zenat bayramnen harlagan vakitte haber etti. Onun sözlerine göre Cumhuriyette bir-biri артından mühim tahsil leyhalar amelge geçirildi. Hocalar istidatlı talebeler ve studentler için içtimai destek boyunca çereler bakla. Okuf müesselerinin maddi-texniki bazası yanılaştırıla. 2020 senegece federal maksatlı programa çerçevesinde tahminen 20 mektep kurulması planlaştırıla, dep yazılan Nazirler Şurasının resmi saytında. Ahmetjit'nin 7. sanlı mektebi Kırım'da yanı tahsil beru şekilinin temelcisi olayata. Bu mektepte kızlar ve oğlanlar ayrı okuyular. Bir sınıfının eksperimentini endi başka mekteplerde kullanıp başlaylar. Bizim televizyon takımımız addetten tış derslerde bulundu ve muhbirlerimiz böyle tahsil şekline balalar ve hocalar nasıl bakanaqta tarif etmege hazırlar. Обманчивая тишина во дворе школы настораживает, но стоит переступить порог парадного входа, и все становится ясно. Epasa mektepler gibi mektep teneffüslerde kızlar ve oğlanlar sübetleşeler, malumat ile paylaşalar ve mektep binasında kalabalık, dersler bitkeninin talebeler iki tarafka yol alalar. Ama bu tek birinci bakıştan öyle görünüyor. Mında talebelerge Rus klasik mektebi dep adlangan programma boyunca tahsil berili. Bu ise oğlanlar solga, kızlar ise sağ tarafka demek. И последнее предложение, заключительное. Как можно закончить текст? Каким предложением, Дарья? У нас получилось вкусное ухо. У нас получилось вкусное ухо, и все... Да. Elmas Bekirova 2. ve sınıfının rehberi. Ayta ki balalar böyle bölüngenine kuvana. Hocanın tecrübesi büyük 30 yıldan ziyade ve bu çeşit sınıflarda kıyaslamak için temel var. Böyle tahsil beruf şeklinin yaxşı tarafları birden esledi. Kızlar malumatını tezce anlayırlar ve çeşit ihtiralarga vakit masraf etmeyler. С первого класса ко мне попали девочки. Я очень рада тому, что именно девочки мне попали, потому что это такой народ прилежный, ответственный. Но, может, вы скажете, у них есть ревность какая-то друг к другу. Действительно, ревности у них нет. Они помогают друг другу, они заботятся друг о друге и переживают друг о друге. Küçük hanımlarının fikirleri de aynı şöyle. Как хорошо без мальчиков. Никто не дергает за косички, никто не отвлекает. Yaş efendilerinin de bu yerde kızlarga bakmağa vakitleri yok. Нам некогда скучать по девочкам, вон у нас как. Hem de bu mektepte talebeler kalem ile değil, kalem ucu ve mereke pili yazalar. Mütehassıslarının fikirlerine göre böyle iş balanı icadi şahıs olarak terbiyeley, hem de sağlıkka yaxşı tesir ete. В современных школах дети все пишут шариковыми ручками, где в наконечнике сам шарик, он, когда пишешь, идет вперед своих мыслей, как бы скользит по тетради, а перо, оно именно, если его правильно держать и ровно сесть, мы напишем очень красиво. Посмотрите, какой нажим. Волосок, когда поворачиваем. Еще раз нажим. Волосок.
Мектептин окуп иштери боюнча мудири айтаки, гендер боюнча hiç bir ayrım yok. Her şey okuvunun effektivligini yükseltmek için yapıla. Oğlanlar ve kızlar farklı oseler ve malumatını menimsemeyler. Ularını meraklandırgan şeyler de farklı, oyunları da. То есть ребенок призван работать, учиться и быть в обществе не потребителем, а создателем, созидателем. То, к чему мы вот на сегодняшний день очень и очень стремимся. Kızlarının ve oğlanlarının oku programması hiç de ayrılmay. Katı yasaklar da yok. Teneffüs vaktinde ballar bir-birinin konuşalar. Onlar ayrılmaylar. Onun için ana babalar böyle sınıflarga evlatlarını vermege hazırlar ve tamam şu sebepten başka mekteplerde bu usul ile meraklanalar. Naciye İsaeva, Edem İsmailov, Millet Telekanalı. Butun memleketinen beraber hocalar kununu Kaşık Degirmen mektebinin hocalara kayıt ettiler. Ama baram kayıt etmek için başka sebepler de var. Okuv müessesede çok beklenilgen sport seksiyası açıldı. Talebelerini nasıl sport çeşidi meraklandırdı ve onların idmancısı kim oldu? Bu vakta bizim nevbeti telefimizde. Бүгін Kaşık Degirmen Янинова Андреевка көйінде Бuyuk Bayramны em hocalar, hem de yaş sportçılar kaydeteler. Мектеп müdürü bildirgenine göre seksiya açılıbı hocalar күніне tesadüfen tayinlengeni yok. Talebelerini Yunan Roma kureşi boyunca idman ettirmek arzusu çoktan var edi. Для детей, я думаю, это очень хорошо, потому что помимо того, что это приучает к здоровому образу жизни, вырабатывает силу воли, хорошие привычки, а греко-римская борьба, как и карате и другие единоборства, они прежде всего несут в себе не только защиту и нападение, а какую-то философию, то есть они учат жить. Talebeler Enver Fidosov'un rehberliginde idman eteler. Bu insan Yunan Roma kureşi boyunca defalarca çempiondur. Kol travması olğanı sebebinden o Budapest şehrinde geçirilgen dünya çempionatında iştirak etmekten vazgeçti. Ama sportçı ruhtan düşmey ve öz talebelerinin birinci muvaffakiyetleri akta tebessüm ile tarif etti. Борьба – это дисциплинированный вид спорта, спорт дисциплины. Даже трудные подростки перестали пропускать уроки в этой школе. Они сюда приходят и ведут себя очень хорошо. За это время мы изучили 6 приемов стойки, 4 приема в партере, изучили элементы страховки. Дети тренируются здесь совершенно бесплатно. Kureşnin balalar endi bir aydan berli uğraşalar. Hidmanlar maxsus kaplamada, yani kureş kiliminde ötkireli. Olar onu Kırım yılbaşçısı o günde Kırım Tatarlar Şurasından bahşiş olarak aldılar. Rustem Ağa böyle mat onun kapatını hepsini bağışladı. Çünkü onsuz olmuyor. Ve ileride onların işlerini biz hem kontrolde tutacağımız hem de yardım edeceğimiz. Tedbir çerçevesinde mektep talebelerine ve musafirlerge çeşit kureşlerinin klasik çalımları numayiş etildi. Sonunda ise idmancı da öz ustalığının herkesini ayrıca kaldırdı. Enver Fidosov'un sözlerine göre başta seksiyaga tek 10 insan katnaydı. Bugün ise bu 40'tan ziyade bala. Hocalar eminler en kıyın vazifesini olar becerdiler. Sport gelecek nesilinin meragını doğurdu. Fatime Seydametova, Ivan Yevdokimov, Millet için. Biz ise mektep mevzusunu devam etemiz. Kırım mektep talebeleri için rağbetli top jedvelge kirdi. Көзде балалар тәтилге yollanacak şehirler jedvelini seyahatlar servisi tızdı deb haber etdi Kırım İnformasyon Agentlik. Servisinin mütehassıslары tatil vaqtında hepsi resmileştirilgen aviabiletlerini tatil ettiler. Belli oldu ki Rusya boyunca en çok katnalgan 3 aviamarşrut sırasında Sochi, Akmejit ve Krasnodar. Bizden ise insanlar en sık Kaliningrad, Anapa ve hatta Sankt-Peterburg şehirlerine uçalar. Endi başka haberlerge geçemiz. Popular informasyon araştırma sistema Kırım köprünün manzaralarını işletip başladı. Video kelişten taman tarafga ketken maxsus maşinadan çıkarıldı. Bundan gari bu araba yollarını geçken son birden 2016 senenin syomkası başlana ve Tavrida trassası nasıl kurulğanı көріне. Birinci video Kırım köprü açılgan günü 2018 sene mayısının 16'da çıkarılgan edi. Endi ne odun, ne kömür, ne de balon gaz gerek. Kırım'nın da bir köyüne gaz geçirildi. Sak rayonunun Abuzlar köyünün sakinleri bu vakayını yıllarca beklediler. Endi kıyınlıklar geçmişte kalacak. Yani yıllarca gaz köyünün her bir evinde peyda olacak. Tafsilatlıca muhbirimiz Ayşe Шулакова devam etti. Мне уже этот баллон не нужен. И я уже им пользоваться не буду, потому что у меня есть газ.
Эп сайбесі газ баллоныны эвден куванчнен чықара. Эндіден ona o керек дегіл. Тонларча одун ве комырды супрунец курантасы энді куланмас. Просто вот кнопочку нажал, и все, и тепло в доме. Не надо ехать покупать дрова, уголь и все остальное. Эски собави электрик долапнын еріне земаневи техника, эршей автоматик. Эм пара ажжа масраф етіле, эмді эрьер темас. Мына бу тарихи даққалар. Энді чайник кайнаған же чок беклемек керек дегіл. Туфғанларнен бір филжан чай içmek эмек ветераны Лилия Гузенконың ичун энді адеттір. Эндіден краличе кыбы яшаджасын деп шақа етелер мусафирлер. Очень рада. Я никогда не думала, что я доживу до этого времени. Ну, пришлось так. Ну, спасибо всем, спасибо. Кой сакинлері үшін бүкін тарихте қалажақ. Бұл вақадан яны девір башлана. Сразу зажегся. Абызлар койында 4 кадар километр газағы кечірілді. Бұл бюджеттен айрылған 5 миллион рубледер. В целом на сегодняшний день все село охвачено газопроводом, и каждый житель имеет возможность подключиться к этой трубе. Сақ районының газификациясы сонуна келе ятыр. Келечек йылның сонуна қадар да 4 койге табиғи газ кечірілежек. Программа газификации населенных пунктов Республики Крым находится под личным контролем главы Сергея Валерьевича Аксенова. Мы сейчас проводим торжественные пуски газа, как вы видите, 1 раз в неделю. Поэтому мы будем продолжать еженедельные пуски газа и дальше. Мавы якарлық шымдылық да 500-ден зияде мескен ерлерде yok. Ләкин bu mesele çözülmekte. Cumhuriyet hakimiyeti vade etti ki, yarım adamız 12 yıl içinde tolusının gaz ile temin edilecek. Ayşe Шулакова, Рамазан Аливапов, Millet için. Диққат, Ахмежетте нақлиет кечуі сынырлана. Ярын Қырым пайтақтың 6 меркези соқығы қапалы олажақ. Бұақта шер мемориятының ресми сайтында хабар етіле. Арабалар қатнавы бойынша ясақ 29-й умум дүния қышлық универсиаданың шерифіне аттеш эстафетасының кечірілуі бағлы. Нақлиетінің эпосы чешітлері үшін бөле ел қысымлары уле саат 1-ден ақшам саат 5-ке же қапалы олажақ. Вернадский жеддесінден Совет Конституциясы мейданына қадар Киевская соқағы Куйбышев алқасына же, сонра Кирова жеддесінден Гоголя соқағының чапразына же. Емде бұ ерлерде машиналарны қалдырамақ ясақ етілежек, ақс алда оларны тахли етежеклер. Мы понимаем, что идет сейчас ремонт дорог, будет перекрыто движение, но буквально как начнется движение, каждый факенос будет бежать, и уже движение будет по мере возможности открываться. И я думаю, что, в принципе, мы должны немножко потерпеть и, наоборот, поддержать это мероприятие. Вады етілген шей яны Ахмежетінің меркези шақси нақлиет үшін қапатылажағы вақытынша сүруле. Шер акиметі Кирова жедесінде тамир ішлері башланған сон бұл суалге қайтажақлар. Журналистлерге шер мемориеті ел башчысының муавені Сергей Крутюк хабер еткеніне көре, шынды Козлова соқағында бежілген ішлер әм жемиет әм шақси нақлиет қатнавы үшін ер қалдыра. Хатырлатамыз сәвелері шер акиметі шернің дөрт соқағында шақси арабалар қатнавы үшін сынырлар кірсетілежегіні илян еткен еді. Бұл сене Қырым бюджетіне шақси иш адамлардан не қадар малия қошылды, насыл етіп кредит алмақ ве яланжыларының қолына түшмемек. Қырым Өдеслік педагогика университетінде малия саватлығының күні кечті. Оны шақсин Жұмхуриятымызның малия назыры Ирина Кивико кечірді. Уч бинден зеде студент лекцияны онлайн шекілде дінледілер. Мы хотим, чтобы наши крымчане все были финансово грамотные, научились управлять собственными средствами. А заодно я пытаюсь рассказать и о бюджете Республики Крым, сопоставить средства бюджета республики с бюджетом каждой семьи и с доходами и расходами каждой семьи. И, в общем-то, мне кажется, что чем более грамотные будут наши крымчане, тем лучше будут они управлять своими финансами. Более шекілде студентлер шақси малия хавсылығының темелері ile таныш олдылар. Бұндан ғары малилерінің doğru masraf etmek, bu işke mesuliyet ile yanaşmak hem de maliye hizmetler haqda söz yürsetildi. Была открытая лекция, посвященная первое формированию бюджета республики. Это очень важно, мы должны знать и понимать, как граждане, как формируется бюджет, какова доходная часть, расходная часть. И в частности, конечно же, студенты направления подготовки экономика, для них это кардинально. И услышать такую лекцию из уст самого министра, безусловно, очень интересно и полезно. В этой связи от лица профессорско-преподавательского состава и студенчества хочу поблагодарить Ирину Валерьевну
Кивико, министра финансов Республики Крым, за такую содержательную и полезную лекцию в стенах нашего университета. Қырымда фаал шекілде верем, яне туберкулез хасталығының оғына алмақ бойынша иш фаал шекілде алып барыла. Әр ел дүнияда бұл хасталық 9 миллион инсанға тие. Олардан 1 миллиондан зиедесі хасталық яқшы тедавиленмегені себебінден вефат етелер. Егер инсан вақытында бағылса, бұндан қачмақ мүмкін. Қырымда бұл белі әлі насыл көрешелер ве яны селя оларақ не қоланыла. Жевапларны мұхберіміз Айша Шулакова бере біле. Вот это нормальное легкое, снимочек чистый, легкие, нормальные контуры сердца. И вот такие легкие больного туберкулезом. Бу верем, яни туберкулез хасталығының ең ағыр шекілде азап чеккенін рентген ресімі. Хастаның ақ жігерлері толуцынен бербат edilген. Ең чоқ бұл хасталық нефес алған органларға зарар кетіре. Бұндан ғайры кемиклерні, бұғымларны ве ичеклерні хараплай. Туберкулез настолько коварен, что в первые несколько месяцев течения своего заболевания симптомов нет. Симптомы появляются тогда, когда начинается разрушение легких. Слабость, снижение аппетита, легкое подкашливание. То есть кашель в течение 3 недель и более – это уже настораживающий фактор. Верем асылында бұл күтлеви телев селясыдыр. Бұл зарарлы хасталық. Айры микроб яни коха адлы таячы хіле пейдаула. Авадан ве нефес етувден зараланмақ мүмкін. Егер верем или чекішкен инсан тедавиленмесе, бұл канун бойынша жезалана. Вот с этим направлением вы идете в поликлинику, проходите флюорографию. Кезлев шерінде ерлешкен Исмаилбей микрорайонының амбулаториясында çalışқан аиле экимі Гүлжиян Абибулаева қасаба сакинлерні фааликке чағыра. Йылда бір кере флюорография yapmaq ve терапевтны зиярет etmek керек. Флюорографическое обследование, первая цель – это раннее выявление туберкулеза, онкологических заболеваний, тоже это большая цель. И второе, просто человек будет спать спокойно, что он знает, что он здоров. Флюорограф у нас находится в городской поликлинике на 1-м этаже, и все идут туда с паспортами и проходят флюорографическое обследование в день обращения. Сонки уч сене девамында Қырымда верем хасталарының сайысы ве олюмы экселе. Бұнен берабер инсанлар сирекче флюорография кечіп башладылар. Кезлев шерінің жемат эрбаплары инсанларны өзюнун ве сой сопларының сағлығыны корчаламаға чағыралар. Сейчас проходит акция «Стоп туберкулез» в нашем городе. Мы призываем всех жителей города Евпатория, микрорайона Исмаилбей пройти профилактический осмотр, флюорографию. Этим же самым вы в первую очередь убережете свою семью от этой страшной болезни. Верем хасталығыны тедавилемек мүмкін. Земаневи тибиет оны эрте белгілемеге ве тедавилемеге имкан бере. Шымды Қырымның аман-аман әрбір хастаханесінде рақами флюороглафлар ерлештірілген. Олар менфи тесірні азлаштыралар, ведоғыржа малюмат берелер. Айша Шулакова, Рамасан Аливапов, Миллет үшін. Таврида трассасының 5-ші басамағы 13%-ға азыр бұлақта Қырым Жұмхуретінде Девлет Йол Ходжалық комитетінің матбуат қызметі хабараты. Шымды муандеслік коммуникациялар доғыртылуы бойынша ішлер беджіріле, топрақ қазыла ве сув кечірген борувлар ерлештіріле. Қоруджилық ішлерде 250 техника нұсқасы іштірак етті ве 400-ден зеде адам çalışа. Те сюрат қалдырды. Халық дипломатиясы адлы Норвег жемет ішкілятының ребері Хендрик Вебер Қырымны четтел ватандашлары келсін деп туристик шirket ачмаға планлаштыра. Оның сөзлеріне көре, бұл шirket бірінжіне бетет четтел сакенлері Жұмхурет ақта малюмат алмалары үшін керек. Насыл етіп Қырымға келмек ве қайсы ерлерде бұлынмақ мүмкін. Ойымды қошты ке более структура халқыра туристик базарындағы Қырымға незбеттен олған бошлықны толдыра білежек. Хатырлатамыз, Норвегия сакенлері Қырымға 6 күнге келділер. Олар әнді ханлар сарайыны ве Ярмаданың дихатқа ләйіқ башқа ерлеріні зиярет еттілер. Бұл елекмен бізім яйнымыз сонына етті ақшамлары раат келшісін көрішмек үзре. Сауытмен қалыңыз.